silaturahim ekor Islam sadunia. Nabi nu janten pamimpin sadaya nabi, Nabi nu janten pamimpin sadaya rasul, Nabi nu janten pamimpin sadaya umat, muktosna habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dakantun kapula wargina kapara sahabat tabiin tabiatna dugi ka urang sadaya anu bade nalaksanakeun perjalanan syariatna, muga-muga kalebat umatna, amin ya rabbal alamin. Para sepuh para wargi sadayana sing kuring di dieu hapunten upa suhun ngiring kacarios anu maksad sing kuring ditugas kusupuna sineng ti Cidulang nyaeta nu wastana Bapak Haji Judi sayang sebur video sebur hajat dewa para panitia dewa tokoh muga-muga dibalas ku Allah subhanahu wa ta'ala anu berlipat ganda saya dunia saya akhirat. Muka dulana hapunten muka suhun sok pilih sing kuring sabara kancan jualna ti Cidulang tadi kirang tata kirang titi ada dihapunten anu taat.
tanpa tanding pon kitu apa gesami hidup datang namang sana sejanonan pasti ini miharap ridho ilahi deket tuh maka sadai panggaja jatuhan ini di tempat pasti saya ini Pak Ibu serang apa penjaga sadayangan diaturkan rangka ini kali itu tadi ولا رسول بعده اللهم فصل وسلم على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد
sabila usikum ibadallah wa nafsi bitaqallah faqad fajal ya yang kau jauhi juga lama amarallahu ta'ala bihi min imsakin bima'rufin wa tasrihim bilisan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang yanu Bapak nikahkan Anjeun kaputri Bapak anu nami Santi Ratasari kalayan di mas kawinan di Anjeun malupi emas 14 gram dibayar kontan. Abdi nampi nikah Kak Santi Ratasari putri Bapak kangge abdi kalayan ngangge mas kawin perhiasan emas 14 gram dibayar kontan. Alhamdulillah. Sajami desa resmi secara hukum papayung hukum ngoding rumah tangga ngadeg gelis kasih papayun payun copik papayun payun kang neng ya Konten korsina teteh geser ke kapang bentar karena geser siap. Coba tinggalkan coba cepeng tak dua anak-anak kata-kata aduh sakit naik di anak kakak naik iya tak anak sama saja aku naik meneder orang wae apa Yesus sakit Allah meniru rusuhan bisa dia Pak Aceng buat kamu hilang tenang Pak Aceng beli badai ke di bumi naik foto nonton di halangan akhirnya kayak bebas kan hadap nanti dulu nanti hadap nanti apa yang panitia dibuatkan kantor satu meja di kapal atas dulu pangeran ini angri bukan sangat banget apa dia teteh balik teteh balik